Me whakakotahi i ngā pūkenga mātauranga Māori, kia pai ai tā rātou āwhina i ngā rangatahi ki te kakeake ki ngā ike-ikenga o te ao. Koera te rautaki a ngā kaiako Māori, noroto mai i ngā wānanga, ngā kura takiura me ngā kuratini o te motu. Hanga i ngā kaupapa hei hāpai i ngā akonga katoa. Kaua hei tāta minita Stephen Joyce mō tētahi wahanga anake o ngā hāpori. With the resources that we have, and we haven't got any more at the moment, we need to ensure that all New Zealanders from all educational backgrounds have the right opportunities to gain at a level that works for them the skills and knowledge that allows them to improve their life. Nuku atu te ruarau ngā kaiako, o ngā whare wānanga, ngā kura takiura me ngā kuratini, i whakawhaiti ki te whanganui ātara mō tā rātou hui ātau. O tētahi kaupapa te tino a wangawanga e tahi o rātou, o ngā kōrero a te minita mō ngā take e pāna kia rātou. O te taha ki ngā pūtea. O mea ana kaore te pūtea hou, e te hotu kia rātou, o tēnei tau. Nā te mea i tēnei wātone ki te whakataetai mātau kia mātau, mō te pūtea. Kua ki te minita i tēnei ata, kua nui ke mā mātau. Kua nui te moni mā mātau. Nā reira, kāreke he moni hou ka homangia kia mātau. Ahatia ngā whakatūpato me ngā poropiti a ngā kai kōrero o te hui, te matapai a tētahi o rātou, me kaua e wareware te horahi mātauranga mō te hunga nohi nohi. Me huri anō ki ngā mokopone whānau mai ana. Pēhea te whakarata i a rātou, te whakapakari i a rātou. Me o rātou whānau, kia tae a rātou ki te piki haere i te taumata nei. We don't share often enough best practice across the sector. Like in some areas, we face huge challenges, particularly in big Pākehā institutions, to be Māori, and we get put into little boxes. Hei a popo ka huri ngā kōrero a tēnei whakameninga ki te huarahi hei kaua i te mātauranga Māori ki te tau 2020. Joe Glenn, te karere.